Digitay man awan problema na agtugaw. Digitay ada problema na agtugaw. Para kada kayo dito. Amen. Okay. The realms of spiritual maturity. How do you know that you are spiritually maturing in Christ? Ket naadal ta itay bigat kakabsat nga ti umuna nga pakakitan tayo ti maturity is in the area of self. Nga inutan nga shift tayo from self-centeredness to what? Christ-centeredness. Ano dito imbagan ni John the Baptist? He must and I must. Okay. May kadwa is in the area of sanctification. DJ pusom nga gay ayat ti Apo, yasidig na ka kenkwana, yad adayo na ka tinainlubungan. That is sanctification. Number 3 is in the area of service. There are 2 reasons why we know it's right to serve God. It's rewarding to serve God, but we don't serve. Dadwa nga nature tayo nga manglapod, which is self-entitlement and self-glory. And number 4, naadal tayo itay, another sphere of maturity is in the area of success. Sino kada kayo ti adda, naadal na, kadigidjay nga imuna nga upat nga nangaganyaw. Tayo nga natimana, naadal nyo. Ti may isa nga ibalon nyo, Jekwa, haang nga di vocation, wano profession nyo ti calling. That's a profession, that's a platform, that's an avenue. Ti calling mo, jay kina-Christian mo. So fulfill your calling. Okay? Number 5, may sapay dito yung aspect that we could measure maturity is in the area of sufferings. The area of sufferings. The shift from complaining to conforming to Christ. Our usual response to problem is to complain. Right? Ngam dapat ti makita ti agmat matura Kristiyano, ket DJ problem, it's conforming him. The problem was not meant to break you, but to build you up. It's not to destroy you, but to develop you. It's not to make you feel miserable. Hello? But God is just creating a message to share. So kita antay kumanga digiti problema tayo, numan pay, siyempre, numay panggap ti problema, agad ada di aspect nga, we have to deal with the technicalities of problem. Cause and effect, pros and cons, so that when you make decisions, you weigh the advantage of disadvantage of your decision, you consider all the factors, anat maapektaran, anat long-term result. There are very important things to consider. That's why when it comes to problem, what you need is wisdom. So, I'm not going to talk to you today about the technicalities of problem, how to solve it, how to make the right decision and everything. But let's just talk about maturity. No adda digiti problema nga sumangbay ti biag tayo, ana iti mature way. What is the mature way to deal with these problems? For many believers, suffering is seen as a curse or punishment or a sign that God is distant or angry. Lunlunugdak samot ni Apo Diyos, apay kas tingak sa sarunot problema. Adayon samot ni Apo Diyos. Actually, it's the other way that you're thinking. No apay nga da problema, managaputa ikikers na ka. Ipan na ka, iti position tap no mabalin na kaablesan. Kas no di na ka nga istiren, di tamlat ta, han na ka mabalin nga i-bless. Kasi maditi attitude mo, madit biyag mo, madit ugali, madit turong mo. So God uses the problem to realign you to His place of blessing. It's the other way.
Baliktad ka, di amu tayo nga concept. Ilunlunudag sa tiapo, punishment, samot dito kanyak. Well, you may want to call it punishment. It could be a consequence, but a lesson to learn. Sabi natin, it's a sign that God is distant. Actually, no. Problem is a chastening. If problem is a chastening, it means that God loves you. Isn't it? Kung ano di Biblia, no, di gito'y nga suffering ka chastening, God loveth you. And He uses chastening to teach you, to bring about righteousness in your life. So, the immature way is just look at the problem, complain about it, and say, why me, Lord? What did I do wrong? God, fix this. We either try to escape it or resent it. Amoy resent? Agsakit na agam tayo. That's the immature view of suffering. Hanakas jay dapat kakabsat ti panang face tay kadagiti problem ken suffering nga dumteng idibiyag. Suffering is not always a sign of disfavor. In fact, it is often a sign of favor. Amom no ti apo inikan na kati suffering, favor na king kadijay. It could be training, it could be preparing you, it could be building something in you. So dijay panantad na king kat suffering kakabsat, favor ti apo. 2 Timothy chapter 3 verse 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Philippians chapter 3 verse number 10, it says, that I may know Him and the power of His resurrection. Di dyan kaya tinga minaya, di miracle. Lord, I want miracles, the power of His resurrection. Praise God! Nagmilagro di apo. Praise God na solve the problem ko. We only want that part. But the Bible says, and the fellowship of His suffering. Are you still alive? Okay. Immaturity will say, I should not be suffering. I am serving God. Sino kada kayo tinakapanunot ti kasjayan? Ape nga kastoy di pa nagsagaba, kadag serserbi ak iti apo. This is unfair. I deserve better. O, dak kayat ti agserbin. Opendedak kini apo Diyos. Ngam amom ti panunot, ti mature. When we are maturing, this is how we will think. Una tayo nukwa, if this pain draws me closer to Christ, it's worth it. Amom no dito yung suffering kat isut mang paasidig kanyak ti apo, it's worth it. Kasi DJ, daka mo kakabsat, sino ka da kayo ti mangipatag ti kinaasidig kini apo Diyos? So, mga of you, may ibagayo nga, Pastor, uray na rigat ti biyak, basta asidig ti riknak, asidig ti panagriknak iti apo. The presence is better than your prosperity. Laglagi po nyo dito, that's a very important principle in Christian life. The presence of God is more superior than life's prosperity. Okay? Kung natin nukwa, no dayto nga panubok kat isut mang puurti kinapalangguad ko, worth it. Ado dagiti Kristiyano kakabsat nga, idi awan suffering na, medyo presko, self-sufficient, self-dependent, nga may ti suffering, napahambol da. Sino kada kayo tinapadasan nan nga babaan digiti suffering, pinahambol na ka ni Apo Diyos. So jay suffering, haan nga negative ti effect na ka, positive. Kasi jay suffering, pinahambol na ka. Kat di jay nga pinangpahambol ti Apo ka, isumutan iti mabalin na nga panang bendisyon ka. Remember that in life, God blesses 3 qualities. Anak ko nayo, integrity, generosity, and humility. Integrity is tested by time and temptation. Integridad,
Ni Joseph, minentain na jay integridad na. Are you with me? When tatrabaho adot sulisog, adot ti sa iro, nalawlaw ka iti temptasyon. But if you will maintain your integrity, nga kunam, napatpatag, daytoy integridad ko, iti imatang ti Diyos, ngam daytoy nga offer, kat i-refuse mo kakabsat. Adad ti Apo, nalakanan to lang nga sukatan, di kita nga in-refuse mo. Di gijay kasla, pukaw mo, nalakalaan nga sukatan ni Apo Diyos at adupay. Because you maintain your integrity. Are you with me? So nga, alagat, adan to some other time nga maidiscuss ko, maipanggap ti, how Christians conduct business and professional life. Mesa deta kakabsat, integrity. Okay? May ikadwa nga blessan ti Apo, generosity. Ayan. Generosity. Generosity kunayo man? Oh. So, hanyo pampanunutan nga ti generosity, burden. Ti generosity, blessing. It is more blessed to give than to hampay kumpleto, J 500 nga listaan, ti agkumit ti sagwa 100. Kat I hope coordinators, you understand the goal. I know many of you can give bigger amount, but I am developing unity in the church. Ambok ka kada kayo, kaya yut mangtati 1,000 aman, 500 aman, so nga kung kunayo kat 100, mangtadak to latat one time man. Hanga di kayat mo nga na, tibibuild upan tayo, unity nga road. That even in a small way, we can be united. Oh, kat no, dakdakil nga 100, di kumit mo 500 aman. So isot kayam, amo kung kuna nga, 100 lang, tapa commitment, di pastor. Magtadak to latat one time man. Talaga, papaanawa kaya. Kasi kitam no coordinator ka, 5 digijay tao nga intalagkugan ka, kaya't ko nga amin jay 5 ag-take part. Kat to dakdakil di kayam nga ito, di dakdakil di commit mo, kamti kayat ko sa amin ag-participar. Pastor, di namot kayat 100 kano di jay. Agbasbasa kayo? Manot balon nyo everyday. Manot balon di agbasbasan? At 150. Oh my. Adayo ak gayam ti kabihas nanan. Wow. Tamok ta 150 kat balon ti college student deta sobra pa eh. Manot balon ti college student si Tan? 200. Opo. Talaga nga narigat nga talaga't biyaga na kakabsat. No ti balon mo 150 pesos per day. Amom ti ilasin mo laeng 5 pesos. Nagkasakit ta 5 pesos, yan ta 150 pesos? Nasaksakit ta milk ti Aglalo no kantsawan na kapay ti gayem mo ko tagpailibre, uridim ko makayat. Nga medyo adabasit igom, olon ho, kunanan, agpabilib ka mo ta kalabak na ang sige nga rod ko naman. Nasakit ta 5 pesos per day? Time is 5 days, mano, 25. Time is 4 weeks, mano, nadagsan ta 100. Nung kayat ko lang nga mabuild ti unity kakabsat. Iso nga tulungan dak nga amin nga members tayo, agpa-enlist. Nalagan ta 100 kada kayo nga I'm trying to build unity. Kat no iti basit nga banag, kaya tayo't agkay-kaysa. Okay. Dumakkel dayjay. But we need to build unity. That's the goal. So nga, amoy di-impresent ko, at dadigitay tumayab, ti panunot na 100. Hanagitayag ima, apay, ti kunana, ang tadak tulatat one time, big time man. Papaanawa ka talaga.
unity nga ruti kaya tayo mapasamak dito. Naawatan yung kakabsat. So all of us, 100 pesos a month. Deta, 5 gasot nga 100 pesos a month. Manuno ko 50,000. Sa nga pulo nga bulan, manuno ko nakita yo, the power of unity can produce 500,000. Is that a little amount? Hanabat tita amount deta. Kaya nanto nga pakanunan ti aming nga delegates tayo into no C Conference 2026. Nadagsan? No, but because of unity. The goal is very important. Hanga di 500,000 ti goal ko jay, jay pa naka-build ti unity. Hello there? Okay. So God blesses generosity. Hanga nadagsan di jay wang. Duray man pa'y nga rod, lima ti commitment tayo. Ay, nga tigwa 100. Alhamdulillah. But, in addition to that, another point is, tatanga September, kat birthday iti patriarch tayo. So, napintas di inaramid tayo iti birthday iti senior pastor idi, that members, each family, ada gift na iti pastor. So that's what we will do. So kararag kayo, meet with your family. Okay? And each family must give to Pastor June. Amuyo kakabsat, at the purpose ti Apo, nga isusustain ti Apo ti biyag na. You know? So that we can practice gratitude to the man, the servant God used in the labor, in the vineyard, para ti spiritual life tayo. So nga every family will give that gift to Pastor June. Amen po ba? Amen. That is September. God blesses generosity. Napintas DJ message, you shift from being a receiving end, you become a what? Giving end. Imbes ngagsapsapul ka lang ti pagsipawan, ti blessing, sikante agsapsapul ti pangipaayan, iti blessing. Sino nga ron ti mas angat? Diagsarsarak ti pagsipawan na blessing. Uno diagsarsarak ti pangipaayan na ti blessing. That's why it is more blessed to give than to receive. Anat may mayat, dete iliblibre da ka, uno sikat agiliblibre. Te makiluglugan ka, uno sikat iluglugan da. Iso nga muyo, digiti principle ti Bible, talagang i-level up na ti biyag. Okay? On the other hand, moving forward, kadeti lesson tayo, integrity, generosity. Another character trait that God blesses is humility. Humility, kunayo man? Well, kunana nga min, God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Iso nga no umay, digiti suffering. I-connect tayo. Ti may nga purpose ti Apo ta suffering mo, pahambolen na ka. Iprik na, deta balon yan ta ulom kakabsat. Naangin tay unay. Subsobra. No agistorya. Hello. Takayat tay lang ti agmukha nga, great. Ananwan ni Apo Diyos, deta nga subsobra nga istoryam. Pitagan na kakabsat, deta balon, tapno aghumble ka. To make us humble. So instead nga ma-offend tayo, we should accept it because it's a part of our growth. Amen? The goal of suffering is not to destroy you. Panunutin nyo, di kita suffering siyo ita. Po, nagpaiso kasla, ison samot ka ni busanak, deto yun, anangatan. Baka badanag, di ba? Hangka madandanagan, hangka hangka ma-destroy. Ti Apo tinggal na ti amin na pasamak. At dalang kaya ti Apo nga i-develop kan ka. It's not punishment. It's pruning. Amo yun pruning? Kasla dete, grapevine, dayjay kano,
husbandmen, 3 man na nga kasjay. Tunukwan kaslaawan lang na, awang bulongnan, puro sangsanga, gayam preparasyon ti panagbunga. So deta suffering mo ita kakabsat, imbes nga dijay ti makitam ket maupay ka, ti kitaem jay next chapter. Turn the page and look at the next page. Because now is pruning. If now is pruning, what's the next season? Diba? If now is pruning, the next season is production or harvest. So if you are going through a time of pruning, get excited. The next episode is what? Makarelate kayo mo lang kakabsat? Na magamanta ka abay mo, makarelate ka mo lang, Brad. Not rejection, but refinement. At adupelat sintonadot biyag tayo, ay kakabsat. Suffering timang refine ka da tayo. So instead of complaining, you should be what? Thanking God. Not abandonment, it's alignment. Pindas digiting a word. Di ka na sa unta abandonment, kasla ti feeling mo, binaybayan na ka ti Apo. Hana ka binaybayan iti Apo. Iba ka man ta kaabay mo, deta suffering mo kat saan nga pa nang baybay. Ti Apo gan ka. It's alignment. So in response, kunam no ko Apo, apay kasto yung agrigat tibiyag ko Apo, adalakit kayat mo nga i-align, itibiyag ko, ken ka. Adadyak masurutan nga proseso tibiyag Apo. Adalakit jak makita nga kayat mo. Adalakit ipaspasimudaag mo nga jak masurutan. Tulungan nak nga makitak. Ket no masurutak, tunuyang ka, sigurado kakabsat, malasatam. So it's not abandonment. It's alignment. Amen? You know, our church in Hawaii suffered. About 10 years ago, ag-average da idinti attendance nga 70, 80. Makapuot ka pa iti church nga kas iti attendance na di Amerika? Talaga kakabsat no kumalugang kat kala Ferrari ti kapaspas na ti growth. Pero amom ti Christian, sakbay iti greatness talaga nga adapelang iti ko part iti procedure ni Apo Diyos ken kagat baka adakad ta ita. Adaka iti dayta. Ket from 70 to 80, amuyo ti napasamak di church, tilang natda, ket 15, 90% ububing. Kasla digiti ububing nga, digiti yun digiti kangkanta. Yan. Ububing. Tila na bati iding kat the Erwin, the Preacher Glenn, the Sister Jen, di kita tinabat-bati. Kat kuna ni Preacher Glenn kanyak idin, manong kuna na, we need a pastor to, help us navigate the church. If you cannot send a pastor from Pastor Laurena, kasi amuta yung mo't kalidad ti church sa Pintas, from Pastor Abante, bako pambihira. Then, kung awang pastor mituyan, we might as well look for any church where we could, go to and fit ourselves into and serve the Lord. Unakan ko ading nasakit daytoy nga agdama nga pasamak. Ngem adain inawon iti Apo nga naindaklan. Di ba no aganak ka painful? Labor, travail. Except di kita, sino kada kayo ti normal nga naganak? Dito, sino kada kayo ti... Lady, sino kada kayo ti normal nga naganak? Normal nga inyanak yun anak yo. O di ba? Nalaka, di ba? Napsakit ka no. Painful. Hangki but-but nga, dagay nga masikog. Adot masikog tayo. Adama masikogan. Daka mo no kayat dat may announcen. Masikog ni Kristen. Kita.
Nagrigat ti aginaw, ti ubing. Ngam agasam deta nga ipas ngay mo biyag. Kas jay tinangyarigak kan preacher Glenn kunak ading in a matured way. Hangko ibaga nga immature ka. Ngam kayat ko nga makitam iti viewpoint ni Apo Diyos kadeta mapaspasamak kat saan laeng nga dijay personal asarilim ti makitam. By the way, amuyot pa ka-discourage sante nga mente, labagitay kitkitan tayo. Sa tayo ito, ag self-pity. Personal, physical therapy. Ag self-pity ka. That's immaturity. So kung nakading, ituyen nga maawatam, timakungkuna nga perspective. Amom ni Preacher Glenn, agad kasla Pastor Jun nga mindeta. Logical, practical, sensible. Sometimes if you are too logical and principle, practical thinker, hanaunay agapil king kat kakastoy nga preaching, kasi tila tapang panunutom no da problema, technical solution. Hamo makita DJ way ti Apo, impatient ti kaadwa na practical at tao. Impatient turtle. And it's probably some of you are like that. That's why you need this perspective to make you mature in dealing with problems. Kung naking kuha na ading, amom, deto yan nga dapat maawatam ti makuna nga maturity. Kunak, di ka makita, pinagawid ti Apo ni Papa. Nagawid ni Papa, Pastor Jun dito idin eh. Tapos kasta ti sitwasyon ta church. For me, it's not about what happened. It's about what's about to happen. Adakas tamot lang nga panunod tayo, makita tayo mo't lang kakabsat, nga di kita mapaspasamak kada kayo. It's not what happened. It's about what's about to happen. Kunak, do you realize? You're the man. Kunak, king ko na. Agsarak ka ti pastoren nga umay mangidaulo kada kayo? No awan, agsarak ka ti church nga papanan nyo? No, you're the man. It's time for you to rise up. Kat by the grace of God, tinik na jay challenge, kabigatan na, he stood before 15 kids in the church and said, let's rise up and build. Today, the church in Hawaii is a wonderful church of HBBC. Amuyo, ma-solar deti kapilyata yo. Solar. Kaya na nga pandaran amin na aircon tayo. Jay solar nga maiban. Amuyo kakabsat itinang ibaklay. Church tayo jay Hawaii. Kakabsat, maibagak ita nga nakamay-mayat tinaging bunga. Day napasamak. So if you are mature, you don't resent people, you don't get angry, you don't become bitter. You know why you become bitter? You're looking at people, you're looking at self. I'm teaching you the mature way to deal with problems. Baka ada kayo, ada paspasamak, tibiyag yu ita nga di yu maawatan. Listen to this message today. Amen? Kat idikwan mangrugin. O di, sige, idalan ng churchen kakabsat. Opo, by the grace of God, manayunan dan. Di kita member ti Pilipinas, agpahaway dan. Umadudang kakabsat. You know, and it's becoming a strong church. So the problem was a pruning after all. The Lord did not abandon us. He aligned the life of Preacher Glenn according to His will. All things work together for good. Iso nga no, the problema yung hanggang backslide. Hang isot gapo na nga di kay umay agkapkapilyan. Oh, api awan ni kastoy. Ado kanot problema na pastor, di na kano makaumayan. Oh, amen? Maturity is what we need. And I do not say this and share this to put you down, but to help you see the big picture in the eyes of God.
Again, it's not what happened. It's what about to happen. Has something happened in your family, in your life, recently? It's not what happened. It's what about to happen. But you need to be faithful to the Lord. You need to trust the Lord. You need to stick to the Lord. Amen? Oh, di kita candidate for baptism tayo. You can go ahead and accompany them as I close tapno makapagsukat dan. Amen? The maturing believer sees suffering. The immature, ditur ko na. The maturing believer, discipleship. God is building me up. Amen? Kat habang lumaslasat kat problema, amom ti epekto na, maininot nga mapukpukaw ti panakaamamu ti tao, ti dati nga kinasyasin nom. You are becoming a brand new image. Because ti rumworking kan, haang nga di dati nga sika, ni Apo Jesusen iti makita kakabsat. Amen ba? Oh, sino kada tayo, hanyo tayo imayo sino kada tayo ti nag-fail iti problem. Idi imay ti problema, di ka imay nakigimgimongan. Ada problema at pamilyam, hangka imay nakigimgimong. Problemang pinansyal, hangka imay nakigimgimong. You know, stop looking at the problem. Start looking at God. So ibagak kada kay nga rod. Sometimes tattao nga logical, practical, ti pa nagpampanunot na, no maipanggapon ti problema, kat han na maikan ti technical solution, isot pagkapsutan na kakabsat. Iso nga daytoy ti masapulyo. You need faith. You need a godly, mature perspective of problem. God uses suffering to kill your pride, to sharpen your character. Anang atat mapasamak kakabsat, ay ano naging biterak mo't ka, dagiti problema ti church. Nadumot problema at church tayo Anang atat no naging biterak, kat kunak, jak kaya ti bapa nagprista pulpiten kunak Brother Glenn. Ano na? Kat kastamot kakabsat no maging bitter kakat kunam, jak mapagkapilyang kunamaon. You see that? It soften your heart and produce eternal glory. Nagpinta si 2 Corinthians 4:17, it says, for our light affliction, which is but for a moment. Anusam lang, pagbit lang, work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. As I close, what has your suffering made you? Did you become bitter or broken before God? If you are broken today, don't be discouraged. That's a good sign of humility. Apo, I'm broken. Kaslakayat ko pa'y tagsakit na agam na apo. Kung naman, ngam saan, I'm just broken, Lord. And I want you to heal me. I want you to help me. I want you to help me, Lord. I have wounds. At the wounds, yung damagan mo, taka ba yun? At the wounds mo, the emotion. What has your suffering made you? Angry or aligned with God's will? Cold or closer to Christ? Limamiis ka? Wano adadda nga imasidig ka iti Apo. Hantay lang kumangamin, han lang kumangamin nga ti kayat nga awatan ti Apo kat blessing. Dapat akat sursurwan tayo mat nga aksepon dagiti suffering nga. Amoyo detat iyawid yung nga mindset. Isut kurang siguro kanya tayo. Kasi tilang kayat tayo nga sagrapon ti Apo kat blessing, 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 blessing. Tuno sufferingan kat awa, di tayo kayat ti Apon. Let's also learn how to accept sufferings from the Lord. If we only love God when life is easy, we don't really love God. We love comfort. If we only love God because of the blessing, we don't love God. We love the blessing. If we only love God when He promotes us, we don't love God. We love promotion. If we only love God because He answered our prayers, we don't love God. We love the answer to our prayers. What if
Han nga aramidon ti Apo di gijay kun ka. Will you still love the Lord? Amen? Sino ti mangibaga nga, Pastor, by the grace of God, itan, amugon, I will love the Lord even in my suffering. Say amen. Let's stop asking for comfort. Ti dawatan tayo, di pa naka-i-conform tayo. Amoy di conform? Apo, adupe lang ti dapat mabaliwang kanyak. Madipe lang ti attitude ko problem, Apo. Kaya't ko nga ag-improve back, Apo. And listen to me. In Christian life, hamo kailangan nga kamatan ti blessing. Just be the person that will just be the kind of person that God can bless. Kaslang business, if I teach business, baka ako magtuturo sa isang seminar ng business, I know that there is the technical part of business. Right. But if I'm going to speak to business people, I leave to people who know better than me the technical aspect. I will teach you how to be the kind of person you should be. For example, idi Thursday night, idi nang meeting akka dagiti coordinators, amoy di title, di topic ko, ang kalidad o ang mga katangian ng taong maaasahan. Kasi adot tao nga nasingpet, ngam di mo mo't maasahan. Adot na sisingpet ti church tayo, ngam no may panggap ti trabaho, di mo maasahan. Ngam nasingpet. Kind, goodwill, good intention, good motives. Right? Adot tao nga nasingpet, ngam di mo maasahan. So what did I teach them? Ti umuna nga kalidad ti tao nga maasahan, anak ko nayo, consistency. Amom no business deta, no negosyante ako ma, if I only learn to work on my consistency, my business will automatically grow. Because consistency will make me do the little things consistently that leads to greatness. Success is not a product of occasional great action. Success is a product of little things done consistently. Iso nga ti pudno nga sikreto ti panaglago ti negosyo, haan lang nga di technical wisdom, it's building your character. Iso nga digiti isi-share ko kada kayo, ti kayat yung amin na mga nga kanayong kat, puro solusyon, puro technical. Di ka mo't agi-grow, kapsat, di ka mo't agi-improve. Iso nga di na ka mablesan ti Apo, because you're not becoming the person He can trust. Grow to be the person He can trust. I tell you, blessings will come after you. Iso nga, ti Apo, in His wisdom, ipalasat na kat suffering. Ti mo't latapang panunutom, solution, di ka mo't makita, di panang mulmuli ti Apo king ka nga anggel. Di ti maturity kakabsat nga aspect. Hello? Si bibiyag kay pa'y kakabsat? The cross of Jesus was not comfortable, but it was necessary. So if Jesus carried a cross, don't expect a pillow. No di Apo tayo, kat cross ti binaklay na, apay ko mga pungan ti baklayan ti kagserbiking kwa na, cross mo ta kakabsat. So maybe your suffering right now is a cross to carry, but carry it with joy for the Lord. Amen? The sign that you are maturing is not that life gets easier, but that even when it gets harder, your faith grows stronger, your praise gets louder, and your eyes fixed on Jesus Christ. Let's not only sing in our good times, let us sing even in our bad times. For the God of the mountain is also the God of the valley. All of God's people say, Amen. What a blessing.